Ubasnya bahalang dahar MLA Kanartiang constituency ubadai ru sembut menteri rangba ubadai pek ketanat urban affairs hagajing plepat ba ya ke ML72 Rising Society kabla seng halor kanongrim ban kenti ya kiriu don sap kathan hakiru kom baper men hak live photo regunai wing arah jar pusa ula pliru ya ki mau nongrim ban sedara ya ki kampen roy hapo Kanartiang constituency kibla kenjo palat shispa klur tam katatang ki project surok Nolor kini ubah senyau bahalang ulawan ra ki kam ban kentiu ya ka kam jungok kai pertai hawa ya jer lingba ka tanat tourism kabala kenjo sya ka ar kelur tingka. Nangta hakani keski la pelat pat baru ya ka ambulance nak benta ka multi sports complex management development society wa ya jer kenang mansuk yok penun kam habadon kenu ka lempung ya le kai kam tam nang ni syakman. Hakaji lang kabalapan lang hapedan mukim wayajer nolor uba senyau bahalang laydon lang ru uba wailat miki shilau MLE ke Jowai uba daman bat lamari MLE ke Umroy ki opisar nagi tanat rekam baper ke sarkar jella lem ki waipan Bon gong kani malai skur le mem kam yo kre umangan mum do tang kelas kiji manu milinar raman ni kesni ila do jingker menpi ser gunuk sana yung yo em nusun puno he yo nga ila do jingker menpi Ilay biyong bila imam bola skur imboyle na keno. If you have the will, you can't it kamu parang. Let the people be under fighter, you always win. Let them be a negative mindset, you always loser. You'll be the loser. People berkat pi umangan driver truck. Ipero ya manu ni. Yewe pi man bega manu na lepi ki hok pi lepi do ya pi. Iwe edo chan bega ni. Iki bruto kamu mawailat tinyo to ni lan emu baham jo miro tal emu si na hap khang di khang yap than ti la kata to ke jabe yung ki bru ke psychology yung pi lan pi man be negative minded pim po bi chawon chon la kan mod men na imsen wi gil daro pi nang pai ba mi to chmen chkan da ham so ba si iwo yu bi to idet plan la pai iwo daw plan bi to idet le kita to no mi kmat yo pi takat wo kam te burom kliang Yemaya kaliang penku ya wi haman kam kata mana aku ya tanpa ya man big loser man gusa den mesti kami haga state kami ke vision ke ngakau emeli widang bon ba ko awle talapi emeli telim ya awle kan mu warjar pra por peni pun ngade pun urai daw sa bahag ile na ajar na kan mu iktino klam go mu yam bre mu disket de rukat ma hajon gi biya ta kau tu khna utar pan do timu pi le wanya mu yam bre mu ta utdiu ma ide mun ura de yap chkan black mu au ham thab du khna man jo daw pathan skred gu sekretariat na unta bakala te boyu dia tang ka thong nga awal ben tang job u continue ka do ting bru de persa wan de jalar ba fne mu u daw jam ti ba tang de ja de dia takat wo kam te to mita way mut PVM misen yongi chum yuto ada nga ju ong ju le bon go yut ngai portion mam go kachan su am go kachan ar tem yut gi mana ki le yut yong chas o da ka do lam nam ju ben ki wem ju ben kular ki bu daw pa ila kwa biya man no kular le nga ka wa male ma no kular I made a mistake it's not you who made a mistake tenai te daw kun mo yongi penduk ki chon gi bichni yemaya saya man ki bruti belai man ke society go pa jengai ya kendrong no wi yo wi kamu no le ya gari yo mesti wi haji jalam yo wi ladam yo uma ba yemu lam yo uma ba uma waila demu lam yo uma waila uchi minister mu iem ke tim work raman gani poi berkat yo berkat ketika stadium kam ke sawa ajar na ke surok de biang ke blok de biang ke sport de biang yo le emite woro reklam kumba mumdi daman incomplete standard life of living hapo khandi pha tu ligi sinong to yonga to kondusi ko yo no kong chispa nya pha klur e gumba mumdi katela de ya kondusi yonga deb nai taiwan mampai do ga nartiang khenjo chajwa go to kondusi mawailat hite le ka jo wan ra no kong do e complex yang tourism to hiti ha thalas kenya iniแต่ยี่พี่บ่าวกุมสาวทุชนองกันดงยกคิวเอมิลีระกัมมุนีกันจาทัวริสกัมมุนีกันจากัมมุนีเฟสติวัลนะยูพี่บ่าวกูจะกลัมสตัดกูจะกลัมคุลมาร์พอโซเชียลมีเดียอิเล่เป็นลุกสารการเคลมกามกับทัวริสยังกินนกเต็มนกปุดวัดกูว่าดูตุลบดังนั้นนะกับสารการก็เล่ๆกามจุเล่บักลาก็เคลมประคัดเงาขนายพี่กามมุนุกสาก็เขียนตำลำบากกับเชอรี่บลอสมรังเด็ดมันกันนี่กี่เที่ยว
Warok ko pertahan ti bulga makaliado ni kayi kata kesilong mna ko dara kado ekon. Kayi kata kesilong mna ko dio ra kata ka boni emna. Kan mo iwoni wo tung wo tabi wo kra into tung mo tu kajun stat. Kan ni project ko ra kan ni plan bukin ko dawra untuk ko dara ko dawra. Jago surok. Muru suna mentu yo kambi pun makawinem to kamta. Dabo ka budget ni matapok kisan sistem ura ini kam hapo ars pak puluh hawahanin. Yo develop so ini. Yo develop sih nakong daw le ke master plan na kisang wajar dengan kitawar ko prapa wakar hawahanin. Haiwan nu loki di ka taw chongam ni ka taw festival portion. Haiwan nu loki di ka parking ulai Ukraina. Haiwan nu boy ke civic amenities ka taw lai mi ba daw suma daw tung manem kami. Hakawan kementang bu ke resort ya open bay gina wan guna jengai. Dia planet saat li loke di. Lalu ini wan ke resort wan ke dukan ke dukro ke pak TPU dia. Ya onong gina kamai keri. Ya onong gina dai beti dai kuai. Ya onong gina bukoi pak. Ya onong gina sayung saisem. Ya onong gina bu hotel bu guest house ni katan. Kan mo ba? The tourism sector to is the best opportunity kamu create employment whether direct or indirectly. Nga mano businessman, hay poro man ka transport Mr. Hasam Arja kat planekong. Update choy kataga sinong pamlo. Hay ta tol gate kuru tu menijarong kana nga kat won teli kari turis wawan sing chasora particularly chasilong. Hay ti poro aja ka pragi turis ki tourist vehicle emi gamanya hajar nyau spa praspa teli hak cisngi. Ko flow ko ti silong kan barannya hajar itu rausan ngut to kawan dua minggu hita em gili hausan hajar ngut intu marita la to peluk tang hajar wi mangli klusan pausis gili nak pesa gini intu daw le pausi manu kendi pa kur cimenai intu daw khod arman gis pa prapa kur ci hajar prapa ci hajar kur tam gisnam kata to tourism kata to income kata to one employment hayung pi Hana gili das party gum sa to ngi yiplu ke sarkar ke tourism. High power forming government o arjar katpra under the NPP led governments. Gitu ki homestay ni ju sorak ju yung. Gi sus pa tali don ni. Dado arjar katpra hadu ni de po ke pras pa tam. Ke target ini ke government ta ucu yarab ikam san hajar li homestay lembaga subsidi scheme. Lalu perlu kita lak sarkar ayo niaw lak lambakla yo yarab to yarab ikon yungi. Hanem juang wakalamete ang bigi sarkar mumpai. Hai poro chimkti ya aja kapra. Ke budget yung tourism department mjo palat ke kapra kurjisnya mento obakala. Kapra klure. Kata ndak bom memir kata la. Kar kauman kan itu minimum 1000 crore plus. Kwa khana sakawi pi ko sa suk do lerman ke state ko kian tam with less resources. Ke sport department ke sport sector mjo motip kami khalia 12 ke NPP government. Dan sakibi te woro. Wartangan ke galeri ku sa so sana kam jo skim go sarkar Meghalaya yongi. No chimkti kam NPP led government ho ara ka prachanen. Ke sport budget nduna go kendis pa praspa kluts na minimum mdu ara ka pradun ne. Ke Meghalaya yung madaw man go ke win ke state India ko number 1 go bondo ki artificial turf ka man gani. Istin uli mau lak population na. Wan to do ite the propose ka ni kata knowledge city hamo kanu ta kurang tip sarkar nang ni gisne udem. Ka football stadium go hetam po India. Untuk hanot isla. Ko supa ho jang capacity kat kam go project ko so san spa klurtam go hedu India. Ko daw la Islam DPR is under process. Kamu marah ho jiskiat ngamau pai do kali kondusi yo ngala ikamra pai ni ba to gani kondusi peman ngakara mana do ni kesni de bona ka bona arte ka bos kejain te district ora ini udah dang ye chong ngamada ho jiskiat dong ang yo manu chiven dier jar khat to pra ini jain tia kana ngai won ni surok hajain tia kurang sagap yo ine ang jomara ho makan ni yo raido to ka saipung area kate to daw sanction ga hangin ka financial ka ma ars pa klurtam to irkat evacuation ki chinong lamba ka World Bank Fund malumala ka jain tia man go one of the best district in terms of road connectivity kat ka man kan de Google Maps de check ida pagi kana mampai do ka jain tia ang to ka sihil ka won ka so kurang sa din karena ni kor ko man sa din po de kata lo propose ka man yaus pa praspa klur Kawita ko so kanong tangar sera kata tao ko burom yung nga fiwaro kam ga state udah juro tiyag no paiki uay go beautiful road na tangar ro so raw well equipped road furniture uay kita la daw function ni
Yo kita melum mengakarut kreativiti derap yang ke gabam ke derap yang ke sport sasor derap hoy. Karena jarak mana kau urban minister kuau kanai bigi kon yung ini. Jika tujuk sa urban minister to untuk nanong kendong. Ganya to first time man kau urban minister na tiny rural area. Kuau kanai bigi kubor ko bah. Dang dep approve ke master plan yung new yung Shillong area wala ko kamu cilak akar square foot hawa kanai. Dep approve ke master plan yung ke Shillong city. Janju chambi wala Shillong la je bi kamon timbi to ang bidarap suk ulanya la ikor chachwai wasmat ban la ikor chaplis pajara ke disket ke blok traffic problem kar ka man gani to de bisa ji wari ke das dang krek ka man ani hak department yo ngau pai to lembaga urban affairs department u create the new city ke new township ku dabo ke budget ka mchipa ja ku tengka ke to ni mentaka sansnan Malai bikani cemu khanu cemu deng UP sedok surok bodo krek ani ke sekretariat fakrau sanction arli hajaku hapo arli mar ku tendare ke umbam umdi nei menta ke cispa snem chakmat dedep sanction ni khat pras pa san pakur ke water combine scheme ni menta ke new Shillong plus old Shillong ni menta suk pai bak de ngak UP Habatin pej bahagi kishap plus F Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya